i mora asocirati na jednu od godišnjih doba. Van svega onog drugog što poezija nosi, samo da je to već bi bilo previše. Zato i ove male knjižice i ove male pjesme na prvi pogled mogu izgledati vrlo jednostavne. Njihov cilj jeste da budu jednostavne, jer u jednostavnosti se krije sva složenost života. Otkud u Jugoslaviji haiku? 1929. godine prvi put u Jugoslaviji se književno čitateljstvo upoznaje sa haiku poezijom. I to preko antologije i eseja kojeg je napravio Miloš Crnjanski. Iza toga nastaje jedan ogromni vakum i zapravo ne događa se ništa. Istina, u međuvremenu jedan čovjek imenom Milan Tolkin, ne tako poznat, iz Vršca piše haiku poeziju, ali on je ne objavljuje sve do 1952. godine. Zapravo posthumno izlazi njegova zbirka pjesama u kojoj je haiku poezija, ali ni izdavaču zapravo nije bilo jasno što je to, tako da ni izdavač nije to naglasio kao haiku